Cena jaradi na stočnim pijacama za mesec februar 2022. godine. Cena jaradi na stočnom pijaci u Čačku bila je 200 dinara po kilogramu. Cena jaradi na stočnom pijaci u Kragujevcu bila je od 180 dinara po kilogramu do 200 dinara po kilogramu. Cena jaradi na stočnom pijaci u Kraljevu bila je 200 dinara po kilogramu. Cena jaradi na stočnoj pijaci u Loznici bila je od 190 dinara po kilogramu do 220 dinara po kilogramu. Na stočnoj pijaci u Nišu cena jaradi bila je 220 dinara po kilogramu. Na stočnoj pijaci u Vranju cena jaradi bila je 230 dinara po kilogramu do 240 dinara po kilogramu, dok je cena jaradi na stočnoj pijaci u Leskovcu bila 230 dinara po kilogramu, a na stočnoj pijaci u Somboru cena jaradi bila je od 250 dinara po kilogramu do 300 dinara po kilogramu. Detaljne informacije cena jaradi na stočnim pijacama možete pogledati na portalu pijace.com.